clear tu le ngai thatu zong te chibai le be kule February ni khat sang ni som ni panga ania khovel boina chan chin thar lang sar zual te ilo ngai thaliangu falam in beina chin nam sipai ten Burma Sipai anung chungin somruk le pathum an man Burma Sipai saltang an man te hak tur chura hlau zong tak korsen po nam sipai ten an lo nei sa diamani Chin National Defense Force le an sangoi zon pui Chin Brotherhood ten Chin State falam ko pui lak tuma be pui an thak na Military Council sipai som nga le paruk an man thu January ni som thum le pakhat khan an puang ani an mi man te hi ni kum sang ni som ni pali kum top December tha a Chin Brotherhood tangrual sipai le falam ko chunga inkul janta sipai te nasataka anin dolaya Burma Sipai te chawrau to than pui tura sagaing bial kalimio bial atanga falama helicopter manga anron da zinga mi an nia tiluina manga Burma janta sipayata na thalai an man khom ho an ni hloma sipai training an zo vele Indona muala anron tirlut hlomani atirin an vai hian somkwale pasari an nia somnga le paruk an man bak chu Indolaya thita le tlan bote an ni hlom nam sipai pol dang te point Military Council sipai dang pasari an man chu POW angin an la reng ri ani falam ko puilak tumin nam sipai Chin Brotherhood tangrual ten be pui an thak tan na chu November ni kuwa sang ni som ni pali dai to khan ania tuna chuan falam ko chunga inkul nghatlat number 268 infantry battalion nen anin do chunjom me kani Chin State chunga township paku auma chungjinga township panga madupi mindat kan palet wale ton jang khwa chu Chin nam sipai Chin State Council Chin Brotherhood le an tho pui arakan army ten an hub vek to civil administration lampo kho then khata an kalpui to ani tuna hian falam kho pui mun tam zo khi Chin pasal tha Chin Brotherhood ten an thunun to Chin State Council sipai te point Chin State kho pui hakha ba ka than tlang khwalak tumin an be me kani tidim po lak tumin Chin nam sipai ten anin po cha me ka tol chumi pui tam jok chu hun himlama an tlan cheme kani Military Council sipai te hi Chin Hills biala leilama an chelei thei to tlat lova airstrike mangin mi pui pui soilo omna thlengin bom an thak ngek china lai puin an ral sai thin bokani sanrama lasio Indona lasio kho hi MNDAA thunun na hnuaya alom renga tharuk chungin an hnung tol set donani Deputy of Lasu hi 1027 operation in Ashin chu ania Three Brotherhood tangrual polbaka Spring Revolutionary Force te tangruala Burma janta sipai te chunga be puitha ka Indona ni ti chuan San State marlam ko pui Lasu chu tangrual sipai MNDAA 10 an hne chuta Lasu ko pui chunga om Burma tanma do army hmunpui Northeastern Command chu an la theita ni Chinese sarkar enroll na ceasefire agreement awangin junta sipai le MNDAA te chu Chainaram kumin khuwa ceasefire agreement in ka hai thuthlungan siam ta ka wangin an mabak memio po chu thleng talovin indo an top san ria anin rem na achip chiar ria tanilova kan lo tarlan tawangin Northeastern Region Military Headquarters meu chanin Burma Sipai tam tak thile hliamomin athi bang te chu an sahim na zongin an tlan chia tlan chevek theilo sipai asang tel chu an family tenen flag var zarin tlomna an lantira an zinga brigadier rank army officer paruklayan telani January ni som pariat khan Military Council sipai le Myanmar National Democratic Army te chu Chainaram kanming khopuya ceasefire agreement an neya hei hi voisari meu mai chana anin mu hnuin anin rem na chu an siam theita ni hein ka hai thuthlung hi ama deuh po khan an lo ziak to tun hi avoi ni na ani MNDAA in a control na hnuaya om San State mar chaklama China Myanmar border gate te chu hon le anita bungrua chi sang chu San State kaltlangin Burma aron lut le zungani hetia China sarkarin arem ruat pui wanga Burma chunga bungrua te aron lu hnu chuan Lasu kho pui din hun hi riat acha kum ta hle mai he in remna hian MNDAA sipai te hi Lasu kho pui atangin an hnung tol withdraw donem ti hi zo na ni kokang army chuan in remna kan du wangin ceasefire agreement kan siama Military Council lampoin thlona manga bom tha kemo lai pui atanga in ral sai an ban san turani
thu thang kan sia dan chuan la su kho pui hi MNDAA kut atangin military council sarkarin an la le to ti in kan sia ma se MNDAA te hian la su atangin an tol mai kan ring lova achan chu an mani cho lo poral thuam keng pol dang ten nun na le thi sen tam tak senga zual sipai military council sipai te kut atangin he kho pui hi an lak wangani amai ro chu ceasefire agreement ang chuan MNDAA troop te hi tharuk chungin ata tolin anin withdraw thung don ani Janta sipai saltang sang ni chungero chu kokang army ten an chua zalen zrin ania mishing chu tizo za ile in pek ngai le an phesel na thlenga mo phurna lakhi hau tak ema wangin chua zalen anrem ti chu be se yomani Spring Revolution peng chikha 1027 operation hi China huai hot hi jen in rem na thlungwa wangin ala top mai lova MNDAA tenen tho ho awanga anral an hne tak military council sipai hne na tangin ral thuam je sang le amu eng ma za chu main lane mandalay sakaing biala PDF ten he na athleng nual thei ringot po hi Spring Revolution chanchin ngai ven tu te tan chanchin thani la su kho pui chanchin toy la su kho pui hi Myanmar ram marlama Northern San State kho pui ania Northern San State district kho pui nuam tak ni in Mandalay atangin mel za som sari panga vela hlani military council sarkari na chuan Northeastern military regional commander headquarters somna ani boka sea level atangin fit sang ni zariat vela sanga awmani Myanmaram khopui lian ber pathumna Mandalay atangin rail kong top na munania nakina chuan China sarkar malak na in Arakan state situ khopui atangin China ram Yan'an province thlengin railway thatak Indona he rail kong hian la su akal tlang dona khopui poimo tak le lun tak alani nge yang rail station ero chu la su khodai lam kilometer thum vela hla om dai thunga China ram po tur rail kong an siam zo hun meu chuan hemin kar hi chu in hlir ain zom nge yang tuna hian rail kong ba ka motor kong pui thatak hian la su kal tlangin China ram ri apo me ka ni tin hian motor lian le te chi chitin reng hian mishing le bungrua phurin an man hlani la su chevel kho sang hi heta tangin an peng hlom boka motorway wak alun thei hle ani railway le highway chau ni lovin thlona manga jin ve wak du tan po airport alom cheu bokani thlenna tur ngai du boi san po ngai lova Christian tan ko san sang awma wangin mani pastor in zota pan mai turani tin zalen taka kan thlen du chuan risna nuam tak hotel le motel po om bokani district khopui hlun ania wangin office sang le zirna in primary atangin high school college thlengin awma damdo in lian le cholha dam pa hoi thoven na tur pangpar hian huana tam maya British hun lai atanga sab million ho khosak na le san renglal zo bua howom na hun puyania building moi tak tam mai akola va in nam chitin le zo fa sumdong le khwal jin te pon khosa aram leilung fa san nam le Chinese ho mel mu turatam leya tlang moi tak takina hualvel bokani thingle mau anhum hal thaboka kho chevel chu sing thup mai ni karin aida in mishing cheng antama sangkha jakwa somruk le pasari chiar puyan nei khan mishing cheng sing thum za pasari ni thin kha tu na chuan nuai an chuang to ani khuwa tanga thabak lo kilometer nga vela hian dil tuilum pepa in bual theina khuwa nuina duan sa om nual boka in bual turi mitam takhian an pan thin ani Indo pui panhina chua khan British le Japan ho Indona mola nia kang mi wangin khopum pui hi a chen he hle ani Burma Janta Sipai sarkar chuan sangni somni pakhat February tha khan thunei nan ponglak nu in state of emergency an puang ta khania emergency an puan nuwa kum khat hun an mang zowa an nuwa tharuk zelin voiru khun an pot sei towa tun tha January tha to phian chu an hun po sei po chu an mang zo le trep to ani SSC and voter list le sangni somni panga kum top lama in than pui buat sai tur chuan lamin chiar pui ne anga ye an lati chewa chu wangin an dan bu sangni parian Myanmar constitution article 425 lo chanin kanlon meeting ko anida ke emergency period tharuk man bel le angai anti le to ani state of emergency period hi dan panga ya chuan tharuk in
voi ni hun apo sei thei thu zia ani sangni parian Myanmar Constitution Article 425 mangin SSC sarkar chuan sangni somni panhi khan voi ni hun po sei ani to wangin engti zong point an dan buang chuan emergency hun po sei thei ani to lova amai ro chu January ni somthum le pakhat kumsang ni somni le pathum khan he section 425 mang bokin emergency period chu an pot sei le ta tho ani SSC Constitutional Court chuan Myanmar rampuma tual chung buaina le Indona ala oma wangin ramchung din hun ala pa ngai lova state of emergency hi puan chunjom zel the ani ati bawk tun din huna chuan commander in chief in amo phurna alak remna le muana thlen tura malak na chunjom le zelanga yani anti ani olal pa ngai bawk ti angin andan pui chunga article 425 mang thovin January ni somthum le pakhat khan state of emergency hian puang chunjom le ta mi pui tero chuan anti dan thin pa ngai ani awangin makte chema po an ngai to lawani kumin hian in than pui lo nei don ta sela sangni pariat Myanmar Constitution ang chuan National Defence and Security Committee hian interim government ne na executive judicial and legislative power kha emergency period azo vele athan le ngei ngai don ani National Defence and Security Council chuan sarkar lai lok siamin election commissioner thar ani angai le don bokani chu election commission thar chau chuan in than pui abuat sai turani bok engponi se andu hun huna sangni parian Myanmar Constitution plo chanin SSC sarkar hian anlal hun chung an pot sei thina Constitution in aphal lo chin po anti thawani National Defence and Security Council po danangin akal chuang lova dan diktak chuan Myanmar President changlai ngein akai swai turani ti zia kania acting president vice president le midang te soina mangin meeting hi akal theilawani engponi se dan lova mi pui sarkar pai tha adin sipai SSC sarkar inti ania khovel sarkar ten an pompui lo kha ani sim bok ani kha Burma Sipai SSC sarkari khovela mani melma te hlawanga sipai officer zirna hmunson sarkar chunanni memio tia sia thin tuna pinolin khwani ta hi Mandalay region a oma army officer cadet 10 army officer ni tura training na hmunpui DSA Defence Service Academy le DSTA Defence Service Technological Academy omna ani memio hi captain si khuma zia memio sanapui ti mizo novel khol chut manga chua ani wangle pre university course mizo subjectan zirlai buatan anman to wangin kan tlang hlom viau to ani an soi thin to angin janta sipai do dal tu EAO Paul Zinga MNDAA chuan Northern Sun State khopui la sio chu beipui thakin an neta tin la su khopui a omhmun khwar North Eastern Military Regional Headquarter chu MNDAA sipai tin an lak ba ka sipai tam takan kap luma hliam anom nual ba ka mani sahimna zonga tlan cheta Burma sipai sang tam takanomani tin SSC sipai asang tel chu flag war kengin MNDAA sipai hna anin surrendera chungzinga chuan brigadier general rank po anom nual bokani sipai officer cadet training mun ni chuni bido khopui kianga Izin Khua Agricultural University campus a son antum thu hi Dr. Tin Tut Deputy Minister of Agriculture, Livestock and Irrigation hena tangin siatani DSA le DSTA chu memio atangin Izin khopuya Jia 3 township a thlakochunga son chu avek tu mania Agricultural University, Veti University le University of Forestry muna Army Cadet 10 zirna an chunjom donani Veti Forestry le Agricultural University te chu Irrawaddy region lama Maubin le Hinthada khuwa an son ve thung donani Army Cadet 10 an zirna mun an sona chan chu Military Academy mun omna kiang memio khopui hualvelin mipui sipai PDF le nam sipai EAO te an nai jil viau to wangani tuna hian SSC sipai ten defensive position mangin Northern Sun State chunga an lua chin khuate Mongrei Tangyang Nanlan Nangcho Angkham le Pinolin atangin Indo nam hachon mai thei turin anin ruam han na sa le hetianga an ruam han chung na chan chu MNDAA 10 be pui thla ka an hne tak la su kho pui le memio hi chmakal lek ani to memio khu a sipai hmun pui ta na him to lo hle ani memio army officer zirna hun OTS DSA DTS atangin kumtin commission officer tur ancher chuak zia thina
passing out ceremony mang hian CNC Senior General Minong Hlaya kal zia angai thin wangin security lama har suna tam tak anto theidona wangin anson don ti ria tani bok memiau kianga la su sipo kakmi le khopui poimo dang township enge moza chu thlatam takal ta tangin SSC ten antlan san dai to ani Burma Army hian DSA hi kumsang kha zakwa somnga le panga February ni somni pali khan San State Batu khuwa an hongtana June ni khat kumsang kha zakwa somnga le pasari khan memiau khuwa an sonta DSA tanga zir chua cadet te hi commission officer second lieutenant rank atangin tan ti ran nia BA BSc degree pe kan ni DTS tanga zir chua ve thung chu directin lieutenant rank ni turin BE degree pe kan ni bok SSC chairman senior general Minong Hlaya hi DSA officer zirna hmuna sangni pathum sangni pali khan principal na alo chel to ani Sagang region Molai district Phangbin revolution number 3 military council sipai pani te chu January ni somni le pathum khan anin pek thu revolution battalion te hena tanga hriatani January ni somni le pathum khan Phangbin khuwa infantry battalion 273 military council sipai pani te chu military council te kut noya anom du to lo wangin MA pakhat sipai le silai mubom thum khat le MA 11 silai pathum le silai mubom thum igimin pahni le kongsen pahni tenen Phangbin revolution battalion 3 anin pek thuan soi military council sipai pahni te anin peya an battalion ming hi official taka an tarlan lo wangin hriat chian ani lova silai paruk chomin anin pek thu hi achiang ani ti in sipai pakhat chuan zalen media ashinani military council sipai te mi pui hne na anin peka wangin an phu tok lom puina poisa hlan an nia military council sipai dang po in pedu anom chuan Phangbin revolution battalion polin duat takin andong song thei renga SLR silai an chom thei chuan chiat nuai zanga aya tamlo manan pek don thuan soyani Sagang region Molai district Phangbin revolution battalion a hian kumsang ni somni pali po kha military council sipai tele an hnuaya thok SNA san ni sipai te mi pui hne na anin pek nual to thu revolution battalion te hne na tanga hriat ani bok General ro pui tak tak te chuan ralan hneya melma teram anadwai doi thina US Air Force Major General Christopher Finarty ero anhoya thokle thok lotiamin meichia pasal nei lai po mai lovin anhe doi mai US 2-star Air Force General chu nikum khan service watchdog in arukin meichatam tak relationship anei puiti an manchua kani General che dan hian sipai dan abo chene le ni nan soya unprofessional and inappropriate relationship with multiple women ti in an recota sipai tanglai defense department civilian employee pasal nei lai le capital staffer meche pathum te chu relationship alo nei puiti tun karmaya report ti chu chuan aron tar langani Major General hian ataka mechiat mi pat na hmunpui le hmunpui chi alo phone manga ngai zong panga lai alo nei ti hi Heile ania heng te hian military court of justice abo chia ti Air Force IG report chuan a soi report chuan General hian nupui pasal nei la in ngai zong nei akhap tlat na tina chu abo chi ati boka kumsang ni somni khan Air Force ami tho mei che pakhat enlisted airmen chu mobile 16 lo nei pui to thin tiam thre chuak ma sabera thalak engemo tak tak le tongbol ho tak tak an lo in thon dun thinani areng aya reng niam tak ngai zong a sexy beach titia a ko thin chuan military law abo chebok hemikum tho hian Capitol Hill a thong mei che pani chu 16 alo nei pui thin boka thlasom lai ni tin heteng hian 16 nei pui thina hemin hu hian mei che dang angai zong le a sex tak tak po anei puya tin Capitol Hill staff pakhat nen a chuan sarkar thil poi mo a kanjin le huna chuan sarkar poisa ren chem thil thuwa kan pani hian khum pakhat ser dun to maila tha ang tin alo sil boka chumi nuwa kumlea po DOD ami meichia pasal nei lai ti hriat reng chu ngai zong le boka heta ngai zong pasal hi military officer ve tho ani nge General Finarty hian ngai zong nei kwalvel hian dan abo chia ti ala shelo sim ti nen soya amai ro chu mingero chiat pha chu ang ti in alo ring thin ti soi ma se military dana chuan officer chu za tak a turle nupui pasal nei lai kop akhap tlata tin Air Force General che dan tur in a chelova
ani na le na za tak ti bor bang zonga che da wangin sem thei ania chu wangin Major General Finarti chu ani na tanga kai niam tirin Brigadier General da thla kanita ti chuan ama po hi November thla khan a service atangin a retire zuita ani Colombian Air Force thlona pahni USA anrammi dan lawa omte phur chuak tura tirte chuan an khopui Bogota an thlok thleng le ta hengmi thi pathian ni khan US Sipai ten Colombia an lo pan pui to Colombian President Gustavo Petro an anrama tuma phal lawa thlona chuang te chu dan bo chianga soi chu adu lo hemin huwa hian Donald Trump an Colombian bungrua an lak luna man chu za som ni le panga ina ti sang don ti apuang zuya na sa takin Petro nen an bezui nge rampalai panhi in bia in inrem na an nei theta Colombia hian an Air Force thlona tira USA pemlu te phur turin an titani Colombian an nia zalen an nia mangai an ni na an ramani ti in exa Petro chuna tarlang an kut phur lawa thlona tanga an chuklai thalak po tarlang bok sarkar panhi hi US Sipai thlona chunga an chuan tirte an ti dana an thu in lo beran ni Colombia hian tunma chuan US atanga an rammi thon let te an lo pom zia kumsang ni somni pali pokhan US atanga mi za somni pali phur thlona chu an tumtir pathian nia exa thalak dar pakhata chuan US a dan lova pem lu te Brazil a thon kir te hi thlona chunga an kut phuara nia an ke po che theilova ti ani boka hei hi amuin Petro hi alom lo hle ani Colombian shwai tu te hian Colombian te hi hetianga thlona handcuff chungin an lo ho turani lo ti asoyani Petro an anrama US Sipai thlona tumtir a phal lo hian dan lova anrama pemlu te anrama thon kir vek tuma malamek President Trump ati thinjim hle Trump hian a sarkar ho tu te chu arang thiang bera Colombian bungrua USA a lak lu na man za som ni le panga ti sang turin ti ngala cholkar khan nuwa za som nga ti san ani don bok ti asoya visa le thil dang po akwa khir ngal bok Bogota US Embassy chuan thotan ni le thole nia visa pek chu atur zong te chu atilo ngala palai ten in biak nuwa in rem na aom nuwa White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Colombia sarkar chuan President Trump ruwa man na an pomta dan lova Colombia atanga USA pem te chuan kir vek dona US Sipai thlona te po ti khotlai le phal chin bik nei lovim lutir an niang ti in thua chua zui Colombian Foreign Minister Luis Gilberto Murillo point Washington nena anin min lo na chu chin fel ani ta ti asoi Murillo hian Colombian thonlet te chu danang taka donson ani don ti asoi boka Central American le South American ramshoi tu te chuan Trama sarkarin an rammi thon kir atum dan donson dan tur hi Honduras kai swain soi howan tuma heta hian President Petro poina atel don thu asoi to bokani Burma Sipai te hlau ber thin MIS Military Intelligence Service Burma ma hian tunma deuh chuan Military Intelligence Pol hi aram chunga apuya pangin a shelo po anom manglawang a chan chu mitinin MI hi an hlau emema bang point beng ane yang ti hial khopin MI hian thil se zung thei tura an nga yani chu wangin Burma Sipai sarkar soi sel na lam hoi tong kam hi mi pui ten an soi sel he thina mi hriat hlau reng in an thian te kianga po an ti thangam mangai lo ani bermai a hun lai phei chuan Military Intelligence Pol kalphung le anin khai dia dan thre chiang tak po anom mumal lo ti la kan soi sual thui vak lawang MI hian Burma Sipai van tlang zinga in thup takin che tan la thina kiltin kiltanga anomani Sipai police le civilian sarkar department chunga MI hian thuk takin anin rola department ho tu bera tangin naniam ber thok thlengin an mi le sa MI hi an phum rutlat an phum ruk tlat awangin MI pola thok tu za thi hun lai chuan hriat har hle mai ram chung hun sanga an hu hang hi na hlea sarkara afong chel tu lian tak ho po MI mit mei an ven ruk reng anga awangin ni tina an nun hi azalen lova a thoi pik thak hleani kumsang khajakwa somriat pathum khan khin nu na hi MIT alam toya kan soi fo thin Military Intelligence Service a ho tu ber Chief of Intelligence tan ruatania ani na taka chuan MIS an official ming chu Directorate of Military Intelligence ani atir chuan MIS an na tho pa ngai Sipai lam inven him na lam hoi na chu an thok thina amairo chu sang khajakwa somrial le pariat kuma
mipuiten democracy lam tluang zoa Burma Sipai sarkar do dalna an lan tir hnu chuan MI thil ti theina le an na tho hi a thang duang ta hle ani Sipai sarkar ven himna lama tun ma a in na satakin mo phurna an la zual sau ta ni General Khinnu na mirin Sipai officer somni pathum lai chu rengona MIS headquarters atangin Burma thil thleng thi thlain an nau te chu ne takin an vilta a tunma MIS noya ngai lo army naya combat intelligence counter intelligence foreign intelligence counter narcotics navy le air force le immigration custom department thlengin branch pakwalai nein MIS mi le sa te an phum ru ta chi amani MIS so an ran banglai sang khajakwa somria le pariat vel khan MIS unit somni le pasari omin member sang ni vel hian rampum anop dara an sipai lal ho chet lak dan thi thlai reng turin an sipai hmunpui regional military command headquarters som pani om na hmuna po MIS member te chu an in phum ru chewa an commander chu major rank chu ni ma se an aya lal jok sipai officer te thun hoya anom lo awangin an in luling hle thina ni MIS sipai rank niam ber hi bel ni an ni thin MIS unit po number 1 na 2 na 3 na ti in number som ni le pariat na thlengin an neya amai ro chu number som pathum na unit chu van doi na thlen thei number ti in an survey tlata MIS unit number som pathum na hi chu an nei du thak lo ani rengon khopui ang mishing tam na huna chuan township tina sub unit an nei thin bok army navy le air force lama hian MIS intelligence officer an phum runual boka azad chia hriat chian thei ani lo Tanmado army lama in thatu tura an ruat MIS te chu army battalion tin atanga training an pek chop a ruat an ni thin regional operation command military operation command light infantry division soma MIS unit da zelin captain rengin a ho thin ani MIS in napui berero chu democracy lam tluang zo tu P Aung San Suu Kyi ten sang khajakwa somria le pariat kuma din NLD party chet lak dan uluk taka thi thlai hiani mipui ne ranji nga po sipai sarkar ta na information pethei tu tur hi hlole thil dang ham thana pe in an chorbok china atlang pui thu in hetiang mi te hi veng chunga an kot thler lal atana an ruat le USDP party lama apusa fal hi an ni deuh tlang pui ani MIS le an mi chor te hi university le college ang chi zirna in baka pol le koshan te hi an thi thlai deuh renga thingpui dora thian chaho ti kho chang soya khom thlengin enge an soi ti hi an thli thlai reng thina Burma mi pui te khotlang nun hi chep tak ani thina ni NLD party in sipai ho buat sai in thlan puya tel turin an in register le donem NLD party in ain register non don chuan lo phal sak turin military council try to minong hlai a chuan sipai sarkar din election commission hena thua pe ani Hey hi senior general minong hlayan China rama meeting nei tura azin ma acha khania meeting an nei khan China Laos Thailand le Cambodia ram shroi tu te hena po Myanmar min sang ni somni le panga kuma in thlan pui an buat sai tur thu ashil nge ani tin union election commission point military council shroi tu te du danangin election law then khat chu ti danglamin march sang ni somni pathum chung nge in political party zongin Ronin ziak lu tharle turin hriat tirna a chuabok commission chuan hun tiam chungin party registration an ron zia lu lo wangin political party somli chu a thiata chung zinga chuan National League for Democracy le San Nationalities League for Democracy po an telani NLD party CEC leader Dr. Miao Nun chuan an party nin thanpuya tel le tura NLD party anga in zia lu le chungchang hi mimal thu nei na in ati theilova NLD Central Executive Plenary Meeting emo committee member za somni telna Central Committee Meeting chawin thutluk na asiam theani atiani kantarlan tawangin sipai sarkar din Central Election Commission chuan NLD party hi alo thia sak towa ma se mi pui kanom chung chu NLD om rengang ati bokani tuna tak chuan NLD party shwai tu dong San Suu Kyi le shwai tu dang then khat chu military council sarkar in manin kum tam tak tang turin an chung thuan rel sakani chutiang an shwai tu te hne shen an ni meklaya party registration chungchanga ngai dan inang lawom meka NLD member rampona omta le
party CEC member ram chunga omte chuan kanin register le don lo an ti ani NLD party central executive committee member tamjok thutluk na siam theichin hi sipai ten thunei nan pong lak sangni somni pakhat February thla nulama mun sanga an lom dar ve bokani NLD party central executive committee member hi somni le pakhatan nia anni hi hlomli in kanchen sang theyang athen chu janta sarkar in thunei nan pong lak lima an mante an nia adang le chu ram pon hun himlama tlan chuak ta le ram chunga la cham bang ta te le chan sang wanga boral to te an ni military council in an man jinga chuan party suai tu Aung San Suu Kyi U Win Min Dr Ang Mono Do Nan Kin Uni Pu Miao Ang le Dr Min Naing te an ni CEC member dang U Tun Tun Hein May Win Min U Hunter Wang Ki Nan te chu rampon lama van nei thlak takin an chuak thei lawani Dokin Tai Dr Miao Nun le Phiong Min Thin te chu baram chunga zalen takin an lakho sabok an zinga U Phiong Min Thin chu rampona om NLD Central Working Committee in NLD phatsan tu ti in ani na tangin committee thu chu kangin an bandria achan chu Aung San Suu Kyi chungchanga ko ta ain lan khan ama pu chechongin sipai sarkar du da nangin thu setu dera atan wangani hei hi Phiong Min Thin an asahim na na apia phatsan wang ti hi mitam tak ngai danani tin ram chung a CEC member pakwate chanchin ro chu hria zui ani talova are ta wangani party vice chairman Dr Zomin Nang mang chu dam doina dam lo na wangin oma van doi thak takin October ni sari sang ni somni pali khan boral ta party CEC member dang nian win chu kopul him chong khan janta ten an mana in sin zela anda renga covid shileng wangin rengon civil hospital July ni somni kumsang ni somni pakhat khan aboral bok Burma Air Force bipuite suat tu India Thailand China le the United States ram chuan khwarel chian na alo thlen chang hian an mi puite tran pui turin an ram sipai thlona chi sang hi man ani thina Burma ve thung chuan thunei na chil janta sipai ten mani khwale tui nge an mi puite chu ral pui phiarin an bom ngek thina ni ti kan thetlang ve ko me abi kin tun naya chin ka chin arakan le sagang biala luar le ani United States Los Angeles khopuya kang me na satak achuak khan an sipai thlona then kha chu kang thel nan an hmang tangkai hle ti kan lo muwa Myanmar Military Council sarkar suai tu minong hlaya Air Force thlona ve thung chu mi puite ti thlabar mangin bom thlak nan an hmang ti chu mitin hriat ani China Communist ram tangyal po hian Tibet ram tia kan hriat thin tun hnaya Xinjiang Autonomous Region an ti ta ka khan lir hing rap thlak tak a thlena wangin an Air Force thlona te tirlu tin chomdol na athok wat mai ni nikum sang ni somni palia ragi cyclone thlipuin Thailand ram hun tam tak anwai sep tumpo khan Thai sipai ten an sipai helicopter te mangin rang takin mi pui chomdol na an thok wat ani Burma ve thung chuan sipai helicopter le jet fighter thlok ri an hriat hian mi pui te chu thlabar taka hun him lampanin thlopin Trends khura an bi ru kangaya ramdang Air Force ten khai khin rual lovin rule lian pu te hian faces army an ni na hian tilang thin mi pui te hian sipai thlona in bom an ron thlak palang ti hlau rengin tui takin an mu theilova an thla muang lo tak zetani Military Council chuna kum telin Myanmar puma thlona mangin airstrike be pui athak ta zela hei hi lei sipai infantry battalion ho an chan a chaw to vio wangin thlona mangin mi pui sipai te an be angai ta ni kumin January ni soma UK based action on armed violence in Tarlan danin janta sipai ten thunei nan ponglak hlim kumsang ni somni pakhat ain mi pui te chunga thlona manga tharum an thona hi jariat somnga le pasari parsenin asang to an ti ani khampat khuwa bom thlak chungchang NUG sipai PDF ten an thunun me khampat khuwa le chevel chu SSC janta sipai tan lak le tumin ma an la fo thinani Myanmaram sagang region chunga zofa te tual len na khampat khuwa chu Burma Air Force jet fighter hian pound zanga bom sho jet voi thum lai aron thlaka wangin civil mi paruk vel an thia atlem bera hliam tur mi som pani vel anom ti thu donani bom an thlaka wangin chen na ining mo za ti chiat sakania
bom in aden fu awangin ruang then khat chu mu tlak lo khopin awma thiza thi ala pun bel mai the ani thizinga buddhist pui thiam pakhat telin nau sen tharuk mi po awm ti hriat ania thizinga hian van doi thlak takin mi pui sipai pakhat atela he chanchin la khomani lai hian thi le hliam zat le an din hun kim chang hriat thei alani lo NUG hnuaya PDF mi pui sipai ten kumsang ni somni pathum November tha khan Military Council Army Base kha anlak sak toa khampat khwa lak le tumin Burma Sipai zanhi rual vel chu rol rala che dan mangin khampat anron huala mi pui sipai ten thei to pin an lo do le ta wangin thi le hliam tam tak omin baklengin an hnung tol toa chumi phubalak nan chuan leilama mi pui sipai te an hne to lo wangin chunglama tangin jet fighter mangin bom anron thlak ta ni bom anon thlak ma hian khampat le a chevela leilama engin donama athleng lo chungin Myanmar Air Force lona ten bom anron thlaka he thil thlen atanga kan hriat tur chu mi pui sipai te thu zom hi poimo hle ani ral tlan tura anti huna kal chu mai turania a him huna po thlona bom laka ven him na thil kalpui a malak dan in zirtira zom a thale bawk record atanga kan hriat danin sipai ten thunei nan pong lak nu in van sang atanga bom thak wangle ral thuam lian lai pui manga an ral sai fo wangin poisrelo civilian sang khazani vel an in nun nan chan to sang ni zathum vel hiam tuarin an pian sual pha to ani UNO thu chua siama chuan Myanmar mun thuma thana mun hi Indona mual ani meka Military Council sipai tilaka ma ani sahim na zonga tan chiate chu ramchunga le rampona mi maktadoi thum antling to ani tun nai hian zo fa che na bial chin ste taimo kale kabo bial mun engemo zata Burma Military Council Air Force chuan Geneva Convention le International Law chu poisalovin walau tak main jet fighter le Indona manchi helicopter mangin civil mi te po thliar sang chuang lovin van sanga tangin be pui athak fo thinani kumsang kha zakwa somsari le pasaria amendment to Geneva Convention in asoyangin Indona ingkung kai velo civil mi te chunga tharum thona te mi pui te nunna himna ba ka an nei ro hlu le sum le pai huan loram in le lo te chu Indona wanga chena thleng theilaka an nei thil te chu ti chelo sam turin dan mu mal taksiamin mi pui te chanvo chu ahum hal saklat ani ti chung chuan sangni somni pakhat February tha atanga Military Council 10 thunei nan pong la ka tangin voi zathum chuang thlo theina manga van sang atangin air strike an lo nei to Assistant Association for Political Prisoner point atarlan danin nikum sangni somni pali January to October chungin Myanmaram chunga air strike wangin mi zanga somli an thito chung zinga chuan nau pangza le pakwa lai an telani chung lam atanga thlona manga be pui atha ka wangin mi pui nuai rukvel ral tlan din huna anoma thlona manga bom an thlak na thin hun hi abik takin mi pui pun khom na mun Christian biakin le Buddhi so pui thiam te chen na monastery ani deuh tlang puya zirlai te om khom na school po an hla chuang lo ani Sagang region air strike lang sarte January ni sari sang ni somni pali khan Sagang region kanan khuwa air strike oma wangin civil mi som pasari thi in anjinga nau pang bakuan telani nikum sang ni somni pali April ni som pakhat khan Sagang region pajigi khuwa khan air strike wangin civilian za som sari anthito bok Arakan ram situa India ambassador kal Mizoram paltlang tur kaladan project din mun INF ani Mizoram MP puke venale pulal muan puya punte MLA point he project kong hi amuna kal chilin an ngai ven fawani Rangon khopuya Indian ambassador to Myanmar pu abei thakura chu Arakan ram situ khopuya January ni som paruk atanga ni som pasari khana jina India sarkar ina boipui kaladan multimodal transit transport corridor project lamhoi thil an kalpui mek chu chip chiar takin a thli thlaiani Rakhine State Chief Minister U Tinan ambassador chu lo dong songin kaladan project maso na le tho ho na chungchang an soiduna Indian embassy chuan situ long cholna na tho hi kaladan river project in aken telzinga pakhatania hei hian nakin hun zela ram dang tenen in lai china tha siam pha dola tourism lama po na sa takin ma ason phaang atiani Indian ambassador chuan he project poimo na chu wartaka tar langin chaktaka malak na an kalpui theinan
helai biala remna le muanna an nei that atul tak zet tia soitel boka Indian Minister of State for Ports and Maritime Trade pu sarbananda sonowal point nikumok tabar khan alojin to boka situ pol le kladan river multimodal transit transport project zo thuai tumin man lak thu alo soi to ani Kaladan River project hi Kolkata atangin situ longcholna kaltlangin luilam kong le motor kong te mang tangka in Mizoram khomong pingchu ain kalpo theito do nani tuna chuan situ longcholna hmun ti lo chu Kaladan project in apaltlang motor kong pui chu palet uwa khwa po apaltlang do na atlem bera kilometer san hi som kwa deu tho chu SSC sipai te do tu Arakan army te thunun na hnuaya za somriat awmani hetiani som paruk thakha sangni somni palia Indian Ambassador Institute khwa to mek lain heta hmun khuar military council sipai ten Arakan army omna puna yun tam sip chu lai pui mangin ankap chiama chena in pakwa lai anti chia thu riatani tin Ambassador hian situ khwa a Hindu biakin Sri Mohadev Bari temple chu atlo boka an tempula loi thin an member then kha situ khwa tun ma tanga lo cheng to barmaram khole tuini na nei India mi tenen anin kom boka situ khwa India sarkar malak na ti puitlin konga theito pa toyom turin angen bokani Mizoram CM pulal duaman iwe sa jentum khan chin jo fa tenen Arakan army hi thopui thiam turin alo fui towa Arakan army hi nambil ral thuam keng pol chaktak ni in India sarkar point abetlon fo thinani Myanmar janta sipai then khatte ven himna in ruilowan siam na sa Military Council sipai te hian ruilowa sumdong pol tenen aru ka tang dunin San State chaklam Thailand ram ri Golden Triangle mun nasatakin ruilo drugs an siam chuak ti riatani Myanmar twal chung Indona awang lai takin ruilo siam chuna po alwar chove zela Southeast Asia rama Myanmar atanga tollu drugs an man nem berti thu danani drug sumdong thin ten until zor adar chaknan methamphetamine ecstasy ketamine le yaba caffeine te chu aman tom de ulaka sal chua po an poiti to lowani Myanmaram chaklama San State hi ruilo siam chuna hmunpui langsar ber omna nia Myanmar thenom ram Thailand ve thung chu Golden Triangle hmun kaltlangin drugs thedar naram ani thunga Golden Triangle hmun hi Thailand Laos le Myanmaram ri in chom nalayani kumsang ni somni pali kumtopa United Nations Office on Drugs and Crime in a report apek danin Thailand thunei tu ten Myanmar atanga antol luri hlo yaba pills millions ruk somli pariat point pakwale metia shiat ri hlo methamphetamine ton somni paruk point pali an manti shiatani Thailand rama ri hlo do pol pakhat Office of the Narcotics Control Board chuan Thailand a hian Myanmar atanga anron tol ri hlo hian sangni som pakwa kumain tuna hian alet fe in minti boy to ani atibok Southeast Asia ram hi ri hlo hlom tak methamphetamine zorna hmunpui ber ani tan towa drugs an man hi kumtin apung chho zela nikum sang ni somni palia ri hlo an man hi kum som chung an man zat ain alet riat ani antibok Indo Myanmar ram ri kal tlangin Mizoram drugs tol ruten Burma janta sipai le an ma ni do tu ral thuam keng pol then khatte ven himna in ri hlo alo lu drenga kan thalai te hian rihlo boya antlu lu tam ma hian ven himna nasatak kan nei angai tak mewani